Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublay phi baro kini kilong ki khubor bam tagasni. Uhe pulit ubadeiru SP Shillong City ulayo akajing penna pat ba naga Sorkar jela baga Ministry Home Affairs kala itho ban ai Khusnam Police Medal for Meritorious Service MSM but unsalet shenong ba Delhi banit shim nakakti jong President kali India Draupadi Murmu haki banai banwan na kalyang uba Vivek Syiem open pau ka jingkmen ya ka Sorkar India baga itho ka kam jigi pulit ka jela bakilala bante lakam ya ka suk kasan bat ban penduk jat yo drang Dangshen ketunat pulit haga jela kalai kendo ye ki jing bagi pat ba namar ka jing ye ki keseng bhalang be keseng san perthai komba pau dangshen uba Vivek Syiem ulasha nyon haga seng VPP haga jing dawa naga Sorkar ban thungbiang ye ki record ka loka yokta balasha weng haga Sorkar MDA2 ngadap ke jingmen yo but so who's ngadap ke jingmen ban yo tiang ni betul di hoi kini ka ngadap ke jingmen but kawai kalau ba kwa ban pau ji semua ya ke department da ki senior officers ya ka team kepala trip na ka ba ya dalam abro ki benta yang kakam ke ban deliver public service but halor ka law and order security but ka investigation but kau hidup apa apa kerja semua show lay beladan dekat amat kelemat di takung tahi di kau hidup kapen stud ibun mungkin officers kita hidup begini try khamha try kham punya akam kami minat tang tahi jadi pun ni kena ai save ni ba ni try ni persang ban try khamha susu ba kau ingat kuat pau ka semua ba dikesan kan baik di police department amat cermat bat anu ki bentah kepada beri ka peace and security na ka kan criminal activity ki pelbat la yarab ni kadi pen I'm same sure but ngiri ban next camp halor ki nong ni but ka kebetulan kami ya kalau ngawani mentian baje kata law and order security aku mungkin nurut dan kijingnya gitu tungkiang ingin libat semua ingin dan kata jis kau abang ngile ka duty hingi ngile duty ko bahag ko jangan